Vučić ulazi u tu prostoriju gde su nosi, kaže prekinite brojanje, gledamo na televizoru, palimo televizor. Meni je to odmah bio signal kao nekom ko se 16 godina već bavi politikom i uvek sam u izvornom štabu. Rekao, znači bit će nameštaljka i sad mi gledamo televizor, idu tamo oni već unapred pripremljeni prilozi, Tadić je pobedio ovo ono u prvom krugu. Nikolića, sećam se, počinju da plaču one žene, Jasmina Mitrović, Marić i te koje su bile tamo prisutne. Oni kriminalci iz Zemuna koji su finansirali kampanju udaraju tamo po centrali kao nervozni. Ja kažem, ljudi, pa vidite da je namešteno, daj, vratimo se da brojimo, pošto do tog momenta kad smo prestali da brojimo, Nikolić je vodio. Znači, mi prestajemo da brojimo, palimo televizore, odjednom dobijamo informaciju s RTS-a 15 minuta posle zatvaranja biračkih mesta da je Tadić kao u nekom blagom vođstvu,